ni Allahu Ta'ala ga jin an yanga darasu walanda bla semente mene ambina tawiro kelena التفسير القرآن الكريم أم سورة التوبة كنا آية أن ولولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye samedi suye hijriya bakele ani keme nani ni binani ani kele saharul muharram minye hijriya sankalo folo bisuinye waseginade miladi nasara ukajate bafula anitani kononto sankalo kononto na bisuinye wolo fulanade ambe bako jikorni gorofula masjidi salamu kono. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ma kana lil mushrikeen an ya'muru masajid Allahi shahidin ala anfusihim bil kufr ila akhir al-aya. Yaqulu ta'ala niaya min kalana ala ya fumasa min korota lendo ma yanbaghi lil mushrikina billahi ko amanka mushriku yemunu nyefulana fara alaka anya amuru masajid Allah amanka uluka alaka misirijo ni kalanchogo fula bala kalancogo furo ni jamhuru ya kala cogomi na sabile mbambulo cogomi bi fathil mudari wa dammil mim an yamuru masajid Allah ni nye kajo kome ambena jo cogo munufo kalancogo fulana bi dammil mudari wa kasr al-mim anyu amiru wa yakalantu ko fulanna ni yakaloka amanka mushrikun ye uluka mugawre jako ko ka misirijo anyu amiru ni yakala wala amanka mushrikun ye uluka mugo jako kinyamara kika misirijo ya be jamhuru ka kalanchugo minna anya amuru masajid Allah ka alaka misirijo masajida fana kalanchugo wore bala do ya kala anya amuru masjid Allah bil faradi me akalanchugo ambolo ya jamu de fora do ya kala bil faradi bi mufradi masjid Allah masajid Allah huwa masjid Allah ni aya la nyini be alaka misir horomalende alaka misir horomala li kabala kan la nyini ni aya la nyini yode nan ko la nyini alaka misir horomalende munajjamu nana alako masajid Allah uko jamu nana de parce que misiri be jian kono qiblatul masajid kulluha
jiya kan misiri benye siri nyoro yi ka kibla ya alikaba de jiya kan misiri be abe ka kibla na be kan nyesi nyoro ya alikaba de o de ya to ala ya ke jamuye misiri be ba nyesi alikaba de ma o de ya to ala ya alikaba misiri kelenke jamuye uko arabu kanna fana arabu ka kanna minye jamuye yutliquna li jam yuriduna al mufrada ube fende fo jama demire la nukalla nyini be kelende ma wa yutliquna al mufarradu yuriduna li jam ube fende fo fana kelende mire la me ulla nyini e jamade donc ko bina arabu kanna donc la munu nyakala masajid allah usagira ka fo ko ala kambe alikaba de ma ninjabu fula de bala misiri be kanye shiro alikaba de wodi to ala yake jamuye ube arabu ka kanna ube jamu ke mufaradu ube mufaradu fo jamula masajid allah donc la ko atibbe mushrike uka ala kam misiri joli hisiya be manawiya be misiri joli hisiya e munye kam misiri ka dila ube ka pentri ube ka bari ube ka tapu kala ube ka tuka seneya ube ka ventilateur kala ube ka kilimu kala uba funinde ma umaratu al imaratu hisiya ninyen misiri jolinde joli mimbeye al manawiya misiri joli manawiya la kasigi misiri kono ka jikiru ke ka qur'ana kala ka du'a ke ka salli ka kono ka dersu di misiri kono ninye misiri joli del manawiya mana ka batu ke misiri kono donc nin chogo ya fulan min fulan ninye ala ko asike bagate mushrike minye ka misiri jo ka dila comme jiya joli ni jiya dilali musirika bare to ya manka musiriki foke minye yerede katisigi misiri kono ibe duawu ke ibe kala kasoro ebi ka kafirala o manka ye misiri joli chuya fulaimbe musiriki manka nai odi ato don ke bawo ko silamo tanke ni sebanye ante so musiriki kanka misiri jo kadama parce que bese kan kunna danai minna ya soro darura banna moy tawnye setanye musriki debe wori babulo ko be misri jonni darura kama be se ka jonni mini darura te misri man ka musriki man kan ka misri jo ka dama parce que be se ka an kunna dana e dondola donc nan kun ni haramu de mi ni haramu e ate daga musriki ka do haramu kono chogoshi me jinya ka misru to kafirin mushriki be se ka du'a kono ni islamo jenana e ka du'a kono ni darura doye min ni alikaba de do alikaba misiri atibbe kafir ka do kono me jiya ka misiru to ni islamo jenana e ka worori de kafir minna ibe du'a kono ubo odeli lake usamata ubo odeli lake sumamata bin usal kafiri de do mushriki de do tumamu ya minauna na cidenya siri madina kam misiri pie dola misiri kono nala sumama tabul usal delle be tanu ode ni alikabate misiru to ni silamaw ye jendi kafirma do ikanin kuradila atiana do misiri kono ni klimu tiana ikadila do misiri yoro do tiana ikadila kafiri ni silamaw ye jenda ma bese ka dono darurai jam misiru tola mais alikaba atebe chugoshi akado donc amanka misiri tewa mushriki aka misiri jo hisiyawo manawiyawo akabarate ni aya jigi sababu ko tumami badri do abbasu nunum munana ciden binanke abbasu silamo kera ubake ka kunada ka sakute ka fo ko eto maka iyo sinju tige aye muhammadu toro aye islamiya ko abanna islamiya ma o batte ka kabara jugo foye doro akom munna aw bake kan kabara jugo de fo anye nyuma munun ke awina no ko aya yire nyino ko ato ulufo
Ali ibn Abi Talib ko ma ko nyuma be ubulo ako nyuma ba muloko akaye nyuma jumanke ako unde tumbe alikaba antum badila ajo na yoro min ciyana an badila an unde be alikaba sutura kala ambe hiju kala ulami nuna na hijula ko kela la yin ayati ako amman ka mushrike eka mushrijo akera ka jiya joli de amman kai kake akera ko betala bato akono tanke mushrike man kake ko alayni ayajiri sahidina la anfusihum bil kufr mushriku munun nu sere alim be uyere kan kafiriyai mana uyere bu ka kafiriyato iyere bado ko e kafiride amanka e kam misiri jo ni dia joli amanka e kata misiri kono ku beta batoke tanke yere bado ye kafiri yere bado ni kafiri to bi halihim wa halihim yere kala hala ibado ye kafiri de yere ka kuma kauna yere bado ye kafiri de suddiyu ako law salika nasraniyan ma dinuka la ghala nasraniyu akon ni chrétien nyininka nasara nyininka ka dina munye abafun nasaraya aye seriya ka yire ka ni kafiriya uga ma ka yire ka ayire ya ka kafiriya walau salita alyahudiyya ma dinuka la ghala yahudiyyu ni yahudiya min fana nyininka ka dina jumaya abafun ne yahudiya de yahudiya be dina lawa ayire seriya ka yire ka na ka kafiriya wasabiyan la khala sabiya ni sabiyan nyininka o fana dina modeli do de yahudiyate nasarate ni ya fana nyininka aba fale sabiya de wal mushrika la khala mushriku ni ya mushriki fana nyininka e ka dina munye aba fune mushriki de sahidina la anfusu bi kufri ni bi halihim ni nyau kalla halai uyereka kuma kanna uye mushrika ya do uyereka maka kafiru tunkira nube alikaba munmu nube labbaika fo ukal labbaika fo chogo ubako labbaika allahumma labbaika la sharika laka illa sharika huwa laka anta tamliku wa ma malaka ubako antiga la nyilla mina je nyogon tila fo je nyogo kele o je nyogo nyire ede ba mara alete e mara bon ka kuma kanna usere ya uyere kan mushrika ube ma sere uyere kan mushrika ya au sere ya lemba uyere kan mushrika ya kalla hala anaka kuma kanna donc mo gombe min benni la halala amman kai kan misri jode akan misri jo akana fo ko bina wasonoye alako ulaika akun nunun tigila mo habitat amaluhum nunun kabaro chinyalende do lagara وفي النار هم غالدون نونو بجهنم تاسما دكونو نو بدومه بالمو مشركان يغم بنا جوجو تجيان كونو بنا جوجو بجيان كونو مشركا بنا كجوغنا به كنيا بجيان كونو ديسكون كا كنيا ني توحيد ابي كنيا بيني مشركا بنا بيني نونو فل الكابا matrafani karam matrafa ka seneya cire nyere ka hadisa don nana silama mu'mini ni alaye mishirijo hishiya silama na ye mushirijo hishiya ka jokko mi dinya jo choko ka dila ka pentiri ka bari ka bantla teru kara ka tapu kala mumbe kai cire ko man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baita fil janna akoni mo min yen misiri do alay diya kono ala be sojo yar janna na togo do la ciden ko hari na kera komi kono nyaga nyugona de kono aka abeshi aka nyaga min kono kaka faunda nyaga min kono on nyugona hake niyo ode dila misiri ka di mogoma ode jakumani be ewa yoro min dila kaka deum bilay on nyugona hake niyo de dila misiri la ka di mogoma ala ba nyugona joye ala be sojo ye arjanna o islamata kam misiri kono na frake ka seneya ka kasa jalan kala
buhari muslim kono muso do tumba ke irwaye do ba ko muso fima do irwaye do ba ko cede do atumbe ewa ciden kan misri furake kan no bola ka kasa jalan kala afatura ni sufelai sego maso kata ciden kunu usamira kata ciden kunu uya suko ke sukono ne nasani dugu kaje ciden fana ye mo menye abaka jama contrôler dugu gele ciden ma cenye ube do ko muso ciden mai ako min be misirin ceni ya ka kasa jalan kala be mi o ko ciden sura fatura e ciden ko fatura yo sutura aw manel la dunya wala atun kana fa atun akaka atun kana fo nye aw kwanya suko ke kaba awa ciden ko ya ka kaburu iranna ubirala ciden ya kata baqi kata awa ka kaburu ira ciden na ciden salliraka ciden yere tara salli aka kaburuka baqi ya kaburu nu nyogonje harisan na cogo do nana awa ciden ko nin kaburu mun fule min abe falen tunye dibila aka wa mogoka dunkeuka tuma min salliran nin kala bina be noro sisa misiri joli nafa babala de me kafir mushriki tede ma womo mushriki de be ka bara wala aye bara barakala makoti ka barala iye misiri jo wala makotala iye misiri kono na sele ya makotala ya pentiro ye tapu kare fembe ala makoshi tala ka bara uchinyale ndo lagara ibedo jahannaba tasuma de kono ka duma kono wala hada madin kelenkele mushriki bana jugu baye an kanyere koroshi mushriki ya made fo hada madin ka baro ni ka dusku kan ne to de mushrika ka bola pew fo man juguni mushrika ya jinya kono hada madin bolo silama bolo baro ñu masir tella ji bolo la gara tanke mushriki إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يأمر مساجد الله ألكم مغود بألكم مسير مطرفا musirki ko ne tede kafirite misiri jo misiri seneyali e ki sembola tanki ma silame ma tubi ma musirki yabila e be shirkula i sembo bara nyuma o kelila de hari ni ya ki atina fallahu misiri jolim jinya jo togola ube misiri joli ni batoye don kan ka ke akaka jombolo inma ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir mogo min be ala ka misiri jɔ jinya ka joli do wa mogo min kan ka ala ka misiri matrafa ni bato ye man amana billahi ni mogo min limana ni ala ye o de y'a to n y'a fɔ aw ye n balimaw ko kuranna sora si tɛ ni tawhidi ni shirku t'a la sora si tɛ ni tawhidi ni shirku kuranna sora si de tɛ ni ala tɛ tawhidi fɔ ube ka korea ke kata tawhidi ma ube ni ala te mushrikiya kalite do fo imma ana shirkuya rububiyya fo ube ana shirkiya uluhiyya fo ube ana shirkiya fo fil asma wa sifat qur'ana ko ni fambe de tawhidi sabatiliye imma aya dolana na tawhidi rububiyya fo imma aya dolana na tawhidi uluhiyya fo imma aya dolana na tawhidi asma wa sifat qur'ana be falen do ninde la kata mani amana billahi ala kan misirin matrafa baga jinya matrafalila ewa batum matrafalila min ba ke mogo min limana ni Allah kalimana Allah be kalimana Allah de dam masai kalimana na Allah de batum masai kalimana na tonyo ni mankutu nyum be Allah la wal yawmil akhir illi manani dollaban fanaye kalimana ni dollabai abata de pinnim borila ko be passe o kono fo katallagara katari janna dew sabatari janna kata jahannaba dew sabati jahannaba ko beke o kono lagara kalimana lagara abe bo kono nim bo chogo i kalimana nay
kaburuka fitnani la jaba ani kaburuka nema ikalli mananai yawmal qiyamah mijanu korosuli baragafu arjanna jahannaba fisali ikalli mananabe wal yawmil akhir munna ala ko la gharama yawmil akhir parce que duna jiya de so folo la garabina jiya ko fede la garab dum bina jiya don ko fede wodi ato Allah ko ma yawmil akhir hada madde so damado de bula iba kono o yika so folo jiya o yika so folo nay kaburu o ye so sabanay la gara de so labay nanina wodi ika so labay wodi ato Allah ko yawmil akhir alimanani alay mu'min limanani alay kalimanani dol labay wa qama salata atigiya sallinati atugula ala ma fo wa salla ama fo tugula de asallira ama fo de aku wa qama sala ayi sallinati atugula parce que salli baga chaman bi ala ko wailu lil musallina alladhina hum fi salatihim sahuna wa wailu lil musallina ala ko janga katani la jaba be salli bagawye munum bu yere nyina u ka sallu ko salli bagaw do be u be do jannaba ko de salli baga do be ala ko janga kata de be ala kambe salli nyumande ma ode ma fo ode aton ama fo wa salla ako wa qama sala aye salli nati atugula salli ka dusukun kala si sabatra bolo asaratu sabatira afardau sabatira awajibu sabatira amusabu sabatira alayan siranya min kanka soro salli kuno sabatira bulu aye wakati koloshi har ni cero aye jama salli koloshi wa qama sala wa ata zakata aye jaka bofana salli oye pari kulo bato de jaka oye nafuro bato de bato min na nafa beta mo werela oye jaka boy alama sunfo ama salli fo munna o do anyafo anko sere kuma fula kofe limaniyen kofe salli ani jaka salli e farkuro batoye jaka e nafulo batoye ni mogo min sera ka joni nununye minye sunni hiju abese ka jonay sun keli ni hiju keli to otigi kununa filide me mogo masika salli matrafa amasika kariya soro ka jaka bo obese ka ta hijide jaka kan nogo katme hiju ka min masika jaka bo kan nafulo tesika hiji o tesika hiji min masika farkulo ka sege bato ka salli alaye ode besika sunke ka salli yita kana misiri la ka jama ka farjama ka salli o ye farkulo barade min ka farkulo masika o ke obese sunde pro donc waro yato alaye nin ko fula fo nin ko fula ni mo min jora naye to munum bi ko fe be jono nin ko fula ka farasir kuma fula ka mo min masika joni nununye itisika joni sunye itisika joni hijwe waro yato alaye nin fula fo ka wasake wala anama to nunu fo ka faraka amaba ala ko haribi wala mu yaghsha illa Allah amasira fo yeni alate misanan kana nin tafsir la ni aya min fulun ni nye ube hadisa don na ti kabo abi sayyid al-qudri bolo ko tidin ko ja araytum rajula yata'ahadu al-masajida fashhudu lahu bil imani fa inna allaha ta'ala yaqulu innama ya'muru masajida allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata kata aya laba ni hadisa bi abu dauda ko nabi bunu mun jaha ko nabi muslim imam na ahmad ko ko ceden ko nayo mugo ye abetam mishirila wakati be aye sharia ti aye ko mu'mini de do ko pasigala ko qur'ana kono innama ya'muru masajida la man amana billahi kata ayalla ba minni hadisa domba ko ni hadisa allah fulende do ni nya hadisa allah fulende de uya lafu ko cedo be ko ba fama daraju abi samuhi annabi haytham ani abi sha'id bihi ko daraju min ibn abi daraju min fulani nye
abi samu ko oye mugo minye aka hadisa la fulende rabi hadisa la albani hadisa illa lajna daima ya hadisa illa bunu shimi riyadu min sarhu ya hadisa illa imamuna ahmad ibn hanbali ko hadisa nyam munkaru de ako hadisa konen do dara kutunin nunu har sai turmiji tumama ya hadisa mba ko qaribu hasan na yofu hadisa no fe kuma bala donc hadisa sahalen de ko na ye mugo minye ko abetam misiri la wakati be aye sera kay ko mu'mini do hadisa Allah fulelo al-hafiz ibn rajab وغد أثار الحافظ ابن رجب إلى أن متن الحديث فيه ما ينكر أيضا أنكو حديثات السند الله فلندو الحافظ ابن رجب ويقوريا كي أكو حديثات كلنجين يرده أكو كونيا بو يرده لا تغني أكا كلنجين يرده ناچو كونيا بو أدلا منا لأنه لا يشهد لأحد بالإيمان إنما يشهد بالإسلام لأن الإسلام وصف ظاهر وأما الإيمان فهو وصف الباطن أكو حديثي متن يري أكو نيالندو كلون جي يري أكو بسك أنت سكا سيريا كي مغوي كو كرسي مؤمنية أنت سيريا كي موشيه كو كرسي مؤمنية أنت سكا سيريا كي مغوي كو كرسي إسلامي أنت سكا فو كرسي مؤمنية بسك إسلامية عليه إروا كفو كرسي إسلامية وكاكوه ko jelew de ko munum be keneka ni mo min joranu amba fo silama ni mo mi ser kuma furafo asallira asunna abe jakabo amba fo silama be anta fo silama amba fo silama parce que ulu ye bara bangalew de be keneka ko min be hada maden ke silamaye ulu ye ko bangalew de keneka ni yo ke adone de ye silamaye mais limaniya be konona de la limaniya de konona fende ko dogolen fende yo ye ante mo sika dusukun kono nambika limaniya do limaniya he kono na fende man kutum min do ale be kono na de la silame man kutum min ne o be kene mala de la limaniya man kutum min o be kono na de la o de yato ibn rajab ka kuma sabati ciden ka hadisa baka hadisa inna na bukhari muslimuna aba sirlu aba abi sa'd ibn abi waqas ka hadisa do dondola usigile cirenye tilali do deke aye doso dobe madinanka dobe cide moso ama fendo matilali feina sebo fana de bolo o madinanka min ciden temenala ama na fulo ndo dama o be bolo mugo nyumande do kateme cirenye munuso sadu buna bo wasu kwale sigala le de saraka munu ako cide karasa fule iteminaka ima so mu'minu fanado fa wallahi inni la arahu mu'mina wallahi ni karasa jatimina ni mu'mini de e fule ka temaka ima so fa gala ciden ko aw muslima kana fo mu'mini de walla silama aw muslima walla silama sadu ko ale ya dade mi ale desira ka kutuguni parce que abe ko min do cheina amase kamunu ako chide eyen ni soni to ema so ne fana bolo ni mu'mini de chide ko aw muslima ako ube silama ako ale ya dade amase ka akutuguni asagira ka tuguni ako chide man ni so ne bolo ni mu'mini de ciiden ko aw muslima ako walla silama o ko fe kata ciide hadisala ciiden ko inni la uti rajula wa ghayru ahabbu ilayya minhu khashyatan an yakubbahu Allah fi an-nar ciiden ko nebe mugo do so abasoro ni min to maso o de kadinye katemenye emiso nebe mugo do so kafir mugo wore be min kadinye katemenye min so nye min so nya mbake mun kama mbesira de nimma so ala kana awa abi jahannaba kono
ala kana biri jahannaba ko jahannaba tasumala ni hadisa be bori muslimula munna do be ni islamiya kono na be islamiya kono no kan nafade be islamiya kono ulu ba awcela ni doyoro de ulu ba awcela ni nafulo nafado de numa jonyoro isoro ima togo isoro uma nafulo soro hara do bancelaw akati silamaw celaw mogo do be silamaw celaw be sunna mogo celaw ube nafarni entre do de nufe ale be nyima yamin nufe amasoro abe alimami yamin nufe amasoro abe togo nyini togo min nufe amasoro awu ga donani nafulo min nyini ajiantre min amasoro ni alama faraka be fenfo dina la ka fenfo silamiya la ka fenke min ba bla jahannaba ko abese ka kuma do fo akan tanka kan na fay masoro de o bese ka bila be dima be kuma do fo ba be ke wale do ke min ba la do jahannaba ko ci de nyode foya akon ne be mo do soni toy wulu soni kadinya de katame nyemmi so de me nyemmi so tan sirana de nimma so abeta koke abeta kofo ni alaba filanye da ka jahannaba ko donc ko ni hadisala tumama ba sidil qudri ko chenye mu'mine ci den ko kana mu'mine yafo abese ka fo silama akana mu'mine fo ko mu'mine de do abese ka fo madro ko silama an ko ibn rajab ka della be ni rodela donc mu'mine ya de gundona ko de o be disukunde ko ante mo sikalli man ado donc kayira ka jeya hadisa yusalente de ni mo min ko beta misirila ambini hera jiga ambini yambe jate hera ma ambini hera jigi me ka fo ye mu'mine ayi abdullah ibn salulu tunte tam misirila tumbe tam misirila me munafiqun kuntigitewa donc ni be bayira hadisa masa ye riyadu sarahu baga do fanaye ako aw nyere fana ka nyanama ya kono kodo be ke an ka misiru kono bayira ko hadisa mankene ako ye munye ako mo chama nu fule nyon ka misirila wajili kana bo jogo kare ni ka wajili bora ka jogo ka ika wajili bora apa jogo ka uba den jogo ka uba muso jogo ka ibe kaba koya abe dumi nyaw be bile abi kele mo do be misiri bila yere ko parce que wajili bora ale ka ko ay ale ka jogo fora ko to bala do ma misiri bila ulu ye mu'mine wa ko almami wa kutuba kala nay min fo kutuba la ko akan tumba ya ale de tegero ma be misiri bila dere sibu kala ba ka fe min fa ba ka ka ne de tegero ma be misiri bila o ye mu'mine ya nimbe ba yiranna hadisa min be fo be riyadi salina kuno hadisa sahlente hadisa sahlente ante se ka seriya ke mo shi ko ye mu'mine ye fo alay seriya ke ni mo min kalli man yai tide nye seriya de ko mo min ye mu'mine ambo so ko ka mu'mine ya fo sino mo to amba fo ye islama yedro donc o yayira hadisa mankene anifuna aya nyire uye aya mi imamuna nawawi aya mi nyire ke sahidu ya hadisa na aya nyire be hadisa la fulira kolo inma ya'muru masajida man amana billahi wal yawmil akhir wode mafwa mo chama be mishiru kuna limanani alaya mushriki ya tabula mo chama be mishiru kuna lagara ko do ba dalen bula mo chama be mishiru kuna sallima tarafa lemba bulo mo chama be an ka mishiru kuna be jakabwa jakabo bani min be nin jamana kono kunci baba nko be sallanno fe mishiru kono wulu be sala ke mu'miniya wala mu yakhsha illa Allah ala ko tigi masrafo ye fanani alate mo min ban kam mishiru kono mu be sira e wa kaburu tigi ka to kaburu kono kam mo to kaburu kono kaburu dun ka be sira yi wali juga ka jamana la ba ka dugula le ba ka dugula be sira wali juga na tora sama kunci boba wala mu yakhsha illa Allah ayen yire de ba yira de ko hadisai sahalente ولم يغشى إلا الله ولم يغشى إلا الله ولم يقاف إلا الله أما سرفوية ني على كلمة بوته القشية أنك كرموك محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أكا كتاب دوكونو القول المفيد على كتاب التوحيد أكا جيجو فلانا كما أني بي ولون فلا أني كما نبي ولون فلا نكلي أكو الفرق بين القشية والقوف
ako difference min be siranya ni khawfu ke iyado al khashya nana qur'ana kono khawfu nana ako faram fanshan be mbunu nyogonce anna li khashyata takunu mali ilmi bil mughashi khashya yeminye ibake kasira minye ibado ibe min do kasirai ubabu wode makashia ibaka Allah halado kama qala ta'ala inma yakhsha Allah min ibadihi alulama alakum munum besira Allah nye doni ke bawde do munum be Allah dolu de besira Allah kashia ide ibe min ndo ibaka Allah halado kasira nye kashia yode والخوف قد يكون من الجاهل مغدو بسكا كي تفندو دو يبسراني مغدو بسكا كي تفندو فندو بيتا دو مي نيا يدرو يبسراني إتا دو يري تاك الله هلا دو يري مي يبسراني وبافو دي مكو الخوف أكو فرق فلنا ديفرنس فلنا أن الخشية تكون بسبب إجمة المخشي kashiya israna minye abekede israna minye nakabo israna minye nakabo israna nye kashiya yo ode بخلاف الخوف أن الخوف تكلي خوف وقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف نوكو خوف abisaka ke emi sirana fenye ikalla kulende koso esirana me sirana minye wote femba yere masala mugo dobe ibe demisri do sura be santana me denyere ni abe siranye otewa hari ci bakoro chama be sira denyere nye uteso ni ko iba datige do rabatige bo akurate sokata esgan demiseni mimbe sangorola na sirana denyere ninye asirana denyere ninye di denyere bonya na fanga dewa ale de la fulendo ale mi sirana de ale de la fulendo ale de la fulendo donc o de ya to ko jito be sira fembenye jito fule mo mi nye jito yi wakatu dola hari na ya kasuma ya no ka begri ubado talen kono jito karasa be sira hara kasumanya abisira pendo ya leere kabolu yere abisira pendo ya fanga mi ba leere la atola donc ni différent de al khawf wa al khashyat wal khawf ni différence be de be uni nyokonche ala koni aya kono wala mu yakhsha illa Allah mais khawf min fulani siranya min fana fulani ni ala ko ma sira fonye ni ala kelem tawte kasira siranya fana tilale no katatila yiruma saba khawfu tabi'i siranya dobe waye hada madin ka tabulo de ka khawfu ni insani min saboyi aw nari aw li kharqi komi hada madin ka sira waranye ube ka sira tasumana kani gani ube ka sira jinye kana toala ubafu ninde ma khawfu tabi'i ko hada madenni ni siranya dalade ini ni darade ishe kote ninna wa haja la yulamu alayhi la abdu jonte jalagi ni siranya ka khawfu tabi'i mugote jalagi oka o dalay munye har obe qur'ana ko fa asbaha fil madinati qaifa yatarqab o musa yiresro tumame ay mugo fagara bolo ala ko labana dugu kono asirane na be kibar yawlame wa fa khawfu tabi'i ni siranya mugote jalaga kade men ni siranya mi fana fulani nan ko khawfu tabi'i khawfu tabi'i an ko jalagati ka ala na kanake sababu yede ni be wajibi toy akanake sababu ye ki bila haramu kelila wala be ke haramu ye ni siranya suku kera sababu ye yi ala ka wajibi toy wote ni siranya suku kera sababu ye haramu doke donc avec haramu ye wala parce que ala ko fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minina
ala ko kana siru nyede ay siranne ala de na ye mu'mini an ko khawfu tabi'i donc kasira waranye kasira sanye kasira jinye kasira tasumanye ni siranya sugu jalagiti ka ola mais ni siranya ufana kira sababu de eka ewa alaka wajibu do toy akira sababu eka alaka haramu ko doke akira haramu ye bolo ni siranya folo annahu sani khawful ibadati karte fulanna bato ala ya siranya bato minye ala siranya minye bato e an yaqaf ahadan yata'abbada bil khawfi lahu fa hada la yakun illa lillahi ta'ala wa sarfuhu li ghayri allahi shirku akbar mana kasira hada madendo dampen donye ka bato kasira dampen donye akasiranya in kama ka bato kasalli kai kasujudu biaye o kama ka bato o ye siranya minye ka bato alaka bato ne alaka kira pendo takadi mugoma ko siranya anye o ye fulanka fu yakumba bade o ye shirku akbar fulanka fu yakumba bade yoye kasira mugonye ka bato komi be ala bato chogomi o ye fulanka fu yakumba bay ni siranya kalke fulanna siranya kalke sabanna khawfu sirri ko siranya min be diskun kono siranya min be gundolo khawfu sirri ka an yaqafu sahibu alqabri aw waliyan bayidan anhu la yuwasiru fihi ولكنه يخافه سرا فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك سرنا تغيا سبنا وباف خوف سر ما مثال خوف سر يمني سو بيا كبرو كنو سو ابي كبرو كنو اكسيرو اوني koni ema ewa opato ube ni eye fendo fo ye ko be se ka toral la se mogoma o be se ka nafalla la se mogoma ka sira sunya be kaburu kono ube ka sira waliju donye waliju mi ina akaja nyogona waliju mba ka dugula ebe ka dugula waliju mba ka jamana la ebe ka jamana la ki eto yika dugula ito ki to ka jamana la ibe sira waliju ka tora kana shima ka sorina te nyogon kayere kasurina ante nyukonka uba ko de man ni sirali de ma ko khawfu shirr don ka bawo yayira kon ni siranya sugu min fulin ni nyen fane fulan ka foyade ni siranya sugu fane fulan ka foyade ka sira kaburu tiginye kaburu kono ka sira woli juni ate nyukonka yere ko be se ka fenke ela ka surali be jamuna wure de la be jamuna wure la ale be dugu wure la be dugu wure la ko o be se ka tora ke e ma ka surate nyukonka o yesiranya minyo fana yesirku de donc siranya fana tilali do katani tila yoroma sabade tenti ka minna khawfu tabi'i alaye hada madenni siranya mi david biskun kono ni ye fenjugu ye ni be siranye ona nyugo na hada madente jalagi oka minna abora ola siranya to obedo ayen kono wala mu yaqsa illa allah amma sirafu yeni alate فاسا اولئك ان يكونوا من المهتدين اوا انا كون نونون تيلا مغو نونون بك كاندا بغاوي اسام من فرالا كولا كدان فو بيتيتي دي كوني مغو من لي مناني الاي اني دولبا يسالينا تاتولا يجاكابو يما سرافو ني الاتي بيتيتي ايبك كاندا بغالا اسا على كولا وي واجبي دي وي حقيقه دي اسا على كولا وي حقيقه دي حقيقه دنكن يلا ala ko nunun de yakanda mo ye mo min limanani alaye anya limane to go munu fo kateme kallimanani do labaye ka sallina ta tola ka jakabo ikanya na mo yakko ni masira fo yini ala kilim tawte ala ko nunun tigla mo de kandara nunun de kanda mo ye donc bunun kasiri tuma me yin tafsiri o benye fede أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله
لا يستعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أزالتم شغاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله اليوم الآخر وجاهد في سبيل الله إلى آخر الآية. أخبر الله الإيمان والجهاد مع النبي على خير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على إمارة المشركين البيت وقيامهم على شقايته على مسمى كرتا لندو من يكلمنني عليه كجهادك كفر على كتيدنك على يوفس منتيا مشركوك الكابا مترفلك كلمنيا كجهادك تيدن نوفي على يوفس منتيا مشركوك الكابا مترفلك أنو يجولي من كني هيجو كلا مينيه لا مينيه ولم يكن ينفعه عند الله ما شرك به ألكو فلك نمبارا منونك تفون فوما ألافي كفروا كفلان كفياك تانك مشركيا من بوبولو علي كابل لا دوني يو هيجو كلاو لا ميني جم جيلا وو نينجو فين يوما ألافي تانك مشركيا من ترى الله غرا وإن كانوا يأمرون بيتهم ويحرمون به هرنا ياسرو وبكك ألك وصو وبافك مطرفا نوباك بنيا تقول الله كون المؤمنين يجهدوا كلا تكلني على كسر الله الله كأجالتم شغاية الحج وإمارة المسجد الحرام الله كيالا أو يا كوا هيجو كلا ولا ميني جم كلو جينا أنا الكابا مسيرين مطرفالين أو يوكي وبراجي دكي وتغلا موكا بارا دكيوا كمان آمن بالله اليوم الآخر كم مغمي نالي مناني علي أني دولبا وجاهد في سبيل الله أي جهادوك على كسر الله مغمي اللي مناني عليك اللي مناني تشيدني مغمي اللي مناني دولبا مغمي جهادوك على كسر الله يالا أوني أو براجي أنو كبارا أوني أوني هيجو كلا ولا منين على كبا مترفالي دكي كلا نوا لا يستوون عند الله أو الله يركون نون تكلين على في كو مشركي ده كو على كبا مترفا كالي كبا دلا كالي كبا كسوترو كلا ساموسا كفركه كهيجو كلا ومي كمشركي يلا كو او بارانيمو كي كو دينا يري دالا كنيني مؤمني من دارا على أدارا دولا بنا أيجهرو كلا كسرلا كو يرني او كلنيا أتكلمني على فده لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين نون تكلمني على فده أو على جالمي كندا يعني الذين جاموا أنهم أهل الإمارة جاهلية جونية منو نياب قالون فوق قولوا يم الكابا مترفا بغوية فسماهم الله الجالمين بشركهم وكم مشركين سبب لا ألا يولي كوتو نلكلاو فلا متغنى عنهم الإمارة شيئا وكالكابا مترفا لما فوي نيوما فوي بلما أنيو دي فو نيكا باري نياتا دوغي نكتا سنفم نفلان كفويا ينو سيرا ألاما فينتي بولو فوي تي بولو من نيني توحيدي دي سيرا ألاما باري نيما تاما نيري كنا سوري بولو نيني توحيدي سيرا ألاما يكيسي بغاي مدوغو كولو فاجوغو نيوما نادي mbe min fo wakati be nyode fo dotoro so ko jo anka dugu la dotoro so ka jiw bilay orobino bilalay donc ka faka sabati ko nyenyini far kulo kenya ka sabati anyo nyenyini me wallahi mbalima namma pe nyenyini musrikiya min bambolo namma nyenyino de la ode ka bambolo an kene yara cogo an binye dumuni ke ka fa cogo an yanko ka je cogo ni mogo sara ini tawhid masala mamma foy dila foy amma dilan ka dugula sima so ka joye
وربنا كبلاي دكتور سو كبلاي دون كفك سبتي والله نما فيردك توحيدك سبتان كمغو بولو شركو كبلا أما فويك فوي أما دلا من نانيان جيجا توحيد سبترا وبولو شركو بورا وبولو بون ودسكوني توحيد فامو هر نو فرقرما كنيا هر دون كفما سبتي هر نمي جما سبتي نو سارا وبيتامي مما لا يشرك بالله سيدخل الجنة ni mo sara ma foy far ala kay be do arjanna min balma aya kya e salli chogode sun chogode sinji chogode anka e wa bangi bahu o kam matarafa ninin de kam matarafa de menini fulan ka fuya sira ala malam ma kota sila ibeta dume jahannaba kun innahu man yushriku billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar ala ko ni mo ye fulana farane alaka arjanna keri jahannaba ewa arjanna keri ma haramu ye iddo nyoro jahannaba de me bakate jalima bolo afule de makkan ka ufule awun kam misiri joli tede he ko hari misiri min joran ka dugula ne sembala worobine min joran ne sembala awun be bara nyuma chama minke makka kafiru yenni foyinya de makka mushriku yenni fonye awun de be alikaba lardo ande ba matrafa awun de be hijo kala ummi he ala ko hijo kala minin alikaba matrafa da uni mu'miniya de ke kelanya mu'mini yaw be uni mu'miniya de ke kelanya ayal la bala ye ko jalimiye o ka fulan ka fuyan ko so ala ko to nyali kelaw de do ako to nyali kelaw awo ka alikaba mini ali wa hijum la minen min fulen ni alikaba matrafa min fulen ni ato foyna fuma ale ala yoro fum atuna fuma ala kanke tauhid moy ala kanke shirku kage kabonka barawula de gonka se no man bin basir al ansari ayaka hadisan natiya qala kuntu inda minbari rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafar min ashabihi ko ale tumbe ciden ka minbari koro ale ni ciden ka sebo do fa qala rajul minhum ma ubali Allah amala lillahi amala bada al-islam doko nimma ko tala islamiya ko fe har nimma barawre ke Allah o wasara illa an asqali hajja ko doko la ubali an amala lillahi amala bada al-islam ko islamiya ko fe nimma ko sitala ka baraju man sike Allah ya islamiya ko fe tanke nitun kera ntumbe hiju kala mi o wasara وقال آخر دوركم بل إمارة المسجد الحرام وفنكو أي الكابان هيجو كلا ولا مني الكابان مترفلي دكا سانوي نفنا سلاميا كونونا لا الكابان مترفلي كوفي هاري نما بارن ما وركه وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله دوكو أي جهاد على كسر دكا سانيمبه خير مما قلتم aw fule kam min fo hijo kala lamini ho alikaba matarfaliyo jahrude kausan nimbe fajajarahum umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar ibn al-khattab alaykum ma ayfa baga kuku tade ayupali wa qala qul la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika yawm al-jum'a akwa kana kan korta ciden kam minbar koro o yasuru juma dondero ولكن إذا صليت لجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته أكوني صليك في مبودي تشيدنك كتانينك فيما اختلفتم فيه بتا تشيدنك أي نغن صص منا قال ففعل أكو عمر يوكي فأنجل الله عز وجل عليني آية جدي أجالتم شغاية الحاج وإمارة المسجد الحرام إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين دوكوني آيات جي سببو كو أكيرا نينده الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذين آمنوا
ala ko mogo munu nye limanani ala ye al-imanu fi lugha at-tasdiq jajim limaniya lugha la kadafna idusukun kono min ni dantigelen baka lugha la limaniya ninde o fi shar'i min limaniya sariyala القول والأمل والاعتقاد قول باللسان واعتقاد بالقلب وأمل بالجوارح ni saba farlen yugonka sariya law bafo ninde mallimaniya nen kafo dusuku akasuru dusukun kuros dusukun kadda ala ke walew fana kayirai ka barake ni saba de limaniya ahli sunna wal jamaa bolo murjiyan ulu de bora nina murjiyan tilala kata tila yoroma saba ulu bora nina me ahli sunna wal jamaa limana ninde me murjiya u farla murjiya yere farla kate kaltir nani murjiya u kuma murjiya munna parce que arazaw li amala an li iman ulu ko hada madembe bara nyuma munun ke fute konte liman yala uye bara nyuma bara to kofe liman yala ulu ko liman yade ko qawlu bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wa i'tiqadu bil qalbi hal ni ma baraka murji'a bolo seri kuma fula fora innen kono abi bisukun kono kana salli kana su kana jakabo kana foy ke ye mu'minite ulu ye bara inde ya garu ka bara imbo liman yala ko ma ko murji'a ka fenya garu ko fi arji wa aqahu o kore munye musa ka khisala ana ka balima imbila kofe folo irijaw koro ninde kalimana imbila nunun kofe wolo ko le konni kuma na limaniya kuma ser kuma fura fura ni nenye abe diskun kono ko har ni mabara yala ni mogo min ye ser kuma fura fo ako aba diskun kono ama salli ama su ate jakabo silamado wa bo silamate ni nye murjiya utaye wo ninye uka grupu fole murjiya uka grupu fole na ba fuluma al ashariya uluku al iman i'tiqad bi qalbi wa illa yuntiqu bihi lisan al ashariya fana ko kulli mane minye ko akati bisukun kono doro har yinne kanafo mana ni dalim bala bisukun kono ko ala be cinya de do lagara ko be cinya de do laba bar janna be tasuma cinya de do ko wasa hari kana afo innenka hari seri kuma fula kana fo me aka suru buddu sukun kono ale ashariya ni nya urutay yala muhammin fana adalin bala ko ala be me ama fo annenka silama do kafiri do abu talib tunyo nyogona de abe kuma al-ashariya bolo abi talib ye mu'mini de al-ashariya ko hakrina min fulani abu talib ye mu'mini de abu talib dara cidenna adara la ako akan mimi lam yakun laqad almutum anna dina muhammadun khayra adyan al-bariyatan dina ولولا الملامة وهجار مسبة لا ريتني سمها بجاك مبينا أكو علي يادو كو علي دينا جيجي كو محمد كدينا كوسنا بي أبو طالب كو علي بودو كو علي دينا جيجي دوغلو كمحمد كدينا كوسنا بي كو ولولا الملامة كو نجلغي سراني تنكو نجلغي سراني تنتي وهجاري مسبتو konni ale tunte sira na ba kan mo kawun nan parce ale nyana ale kan mo kaw tumbe fulan ka fo yammi ni jefa sogo duni kafira minna ni ale nana bora ola katugu muhammadu ko be kuma ya kan mo kawun nan ako ni jalagi sira ni tunte ani mo kawun nan ni sira ni no o tunte ko yi tumbe ale ye anno yale ciiden ka dina min fulen ni na ba ke keneka na ba ke keneka na kera silamewa
sino Abu Talib dalen be Muhammadu la dalen ba ka dina la me tanka ma fo nenka donc ma ke silamai har tuma mi saya nana ma cide nana ma ko akallahi la fo dalla dro yawmal qiyamah do na ala delanye ayo Abu Jahli ani Abdullah ibn Abu Jahli ani Abdullah ibn Umayya wulu ba qurba fa tariqa wa millata bil muntala ifo ewa immo ke ka dina iba fe ka sira sayanye ka bolawa sigi nyogon jugu mani Allah ba na kafira de kama so ka ser kuma fulafo asara kafira shahidi munye ka irawla dron ala sharia ube minka kulli mina ya kati biskun kono hari nema kuma nai kafir be bo chorela firawuna tumbe ala don maka kafiru tumbe ala don firawuna ka kola la ko wajhadu biha wa sakanatha anfusuhum dhulman wa ulwa ako banna de mi biskun kono dankale nenona donc ka fon dalimbe ala la biskun kono makuma nai wote segi ke islamai ala sharia ka hakilna ni fanai nunun nani be murjiya wude murjiya kalite fulana fuleninde murjiya kalite sabanna uluku al-iman qawlu bil lisan wa illa ya'taqiduhu al-qalb ko inne ka fo dro seri kuma fulan ne ka fo ko hari disukun ko kana dala ko ye mu'mini de bo nunun fana ta misali munafiqun ye seri kuma fula fo dala kada cidenna ka fo dala me tanke disukun maso o kera mun Abdullah ibn Ubay ya ciden ne seri kuma fula ya fo dala me disukun kono tanke a madala disukun kono fi dirk al-asfali minan nar o ba fo nunun ba al-karamiyaw murjiyaw karta min ba fo al-karamiya ulube nindeka ninte sabayo nanina jahamiyaw be minka kulli man yakuni min ma'rifatullahi ala dodoro ala ko dodoro ka ala dodoro kana fo innen ka yere duskun kana shiri yere me a do ko ala be doro tunu ka juguna be e wan kaltin nani be murjiya bo nin kaltin nani ni ahli sunna wal jamaa bora nyogon ko ahli sunna wal jamaa ko al iman qawlu bil lisani wa i'tiqadu bil qalbi wa amalu bi jawarihi ni sabade to ko kera mu'minin ne nyafo duskun darala iya barake donc o de be haran kari sala kuno komi yankore yako wati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ne Allah ta'ala ga jen an yanga darasu walanda bla semaine temene ambina tawiro kelena التفسير القرآن الكريم أم سورة التوبة كنا آية أن ولولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا